football Titi part zaruk pakwana ngai thavele don ta ila Barcelona goalkeeper Szczesny hian Italian club Juventus tan match zani somnga pani akhel mana clean sheet po za pathum lai anei man tuna akhelna Barcelona tan hian match somthum khelin clean sheet som pali anei towa Barca a hian chamzel turin kumsang ni somni pasari thlengdai contract tu naya ajiak tharani kha ani hian Juventus le Barcelona hi akhai khin zuya ti hian a soi Juventus a khachuan ball ka chan rengin ka omna atanga metarnga vela defender alo nai thina min lo ven pui thin anena ball pass turin min du ngai lo Barcelona a ero chuan an vai mai hian ball chan an duwa Pedri te hi player pasari ve line ron hual pheipo ni sela ball chan duin ala khosa thin thonia ati ani Szczesny soya tang hi chuan Juventus le Barcelona in an lo na lang sartak pakhat chu Juventus a chuan player zong in ball chan an chak vek lova Barcelona a ero chumi le ling chia chuan player zong in ball chan an chak reng ani Arsenal legend jingami pandit nizuita Paul Merson hian Jurgen Klopp le Pep Guardiola chungchang ti hian soin Jurgen Klopp hi a thaber ani hi chuan Rotterdam ngei po hi division sang zo khel tura kai puin English Premier League hial po a khel pui theyang Pep hi chuan a thei ve lawang ani hi chuan Paul Magdalene somriat emo Paul Magdalene somkoman emo player a system mil tur amamo ngei dona Klopp eroin chutiang chu amamo velo ati ani Rotterdam FC hi tuna hian League 1 club annia English Premier League nuai championship chumin nuai le khelmek anni he club hian enkolta sela championship te po paltlang pui vekin English Premier League a hruai thleng thenge yang tin Paul Merson hi chuan German manager ro pui hi ada sang leya Pep eroin Rotterdam hi English Premier League hruai kai tur chuan player man tam tak a system mil tur alei phot atul ngei tura angai chumi tel lo chuan Pep hi a hlotlin thei aring tlat lovani enge kan ngai ve dan le Brazilian player ro pui jingami Rivaldo khan ahun tirlama harsatna namailo tak ma chonin chumi paltlang rak khop chuan a chhel zuya ati ram na in hlotlin na konga a hruai ani hemi chungchang hi ama ngei hian soin nie ke hi player then khat angin ka a thir fiante omsa in kapiang lova kan chung kwa kha kan re thei em thin kha wang khan jing taka thovin chanchin bu semin ka in lo thina kha na kha atok zo mi lo ma se claim chuan min pui ve thin ani kapa thina khan keima ngong anei na leya kha khan ka kawa mo phurna atilian zual lebok ma se khati hun lai kha mi chak zo kani tan na ani ta thung football khel turin ke in thui tak ka kal thina coach tam takin min la nol zui a chan chu kapian a tha tok lo wang ani deuh zela hun rem chang ka nei te po khan nol ka ni le thin ma se pathian kalama atanga ka talent kha aron lang chuak ta bok coach te point ka talent kha muthiamin ka tum ka thleng ve ta a ma se kanau pan lai huna hun du om lo harsa hreom tak ka paltlang te kha ka thei ngil thei lo reng ati ani Rivaldo hi footballer lotling berpol ania ahun line club pasari tan champion no moya choi mana Brazil tan Olympica bronze medal lo chuakin FIFA World Cup Copa America Confederation Cup le Umbro Cup te Brazil national team a champion pui man vek bok mimal choi moina sangpo adong tam leya chungjinga chuan Brazilian Football Museum Hall of Fame te FIFA World Cup All-Star Team te World Soccer Player of the Year te Ballon d'Or te FIFA World Player of the Year te Copa America Golden Boot le Golden Ball te dong telin FIFA 11 sangni pahnia po khan atel phak ani mimal choi moina adon tele heng Team of the Year All-Star Team ti vela atel na te hi soivek sen po ani om love ani hi lotling le ma sela ahun tira anuam sabik lova naupang te ani laya tanga na tho ngai khopin in lo ngai khopin an re theya beidon na om thil tam takatong ma se abeidong du lova harsa ma se sheom ma sela mi te angin nuam salo ma se lotlin tumna neya abe seina achit nun tlat na a thorim na ten lotlinga an siam ta ani khovel puma footballa thune tu sangber FIFA chuan an hnuaya injiak lut ram zong te san dan indot ranking asiam ati chuak le ta a
he FIFA ranking hi kumsang khazakwa somkwa pahni December thla atanga an tran ani tichuan an kalphungte siamrem ve zelin an system te po an siamrem hret tunthleng hian tluang takin FIFA hian world ranking hi akalpui ta zel tuna FIFA ina ranking ati chhuat tharbera hian pakhat na hi Argentina annia anni hian an hmun ngai loin point sang khat zaria somriat panga point pathum paruk an neya ama a an point nei zat aya an kiam then na chu -0.8 ani panina Spain omin point sang khat zaria somruk pasari point bial pakua an neya pathumna France omin point sang khat zaria somruk pahni point bial pathum an neya palina England omin point sang khat zaria som pathum point pathum pahni an neya pangana Brazil niin point sang khat zasari somsari pasari point paruk pakua an neya ahma a parukna le pasarina te in thleng ta chiain pasarina omthin Portugal kha parukna an chhota point sang khat zasari somsari point panga pathum nein parukna omthin Netherlands kha pasarina an chhuk ta thunga point sang khat zasari somnga pariat point pakhat pariat an nei ani tuna thalak hi kan en wangwang chuan RK ti inziak 1 2 3 4 a ain dot thla in pe hi rankinga an position ania tichuan team hnoya inziak hi chu ram sang ming te kha ni maya kan hrethiam tura ngai ta ila tichuan total point hi tuna an point nei zat ania previous point hi FIFA ranking tuna an ti chhuah ma chi a an point nei zat ania tichuan plus oblique minus ti hnoya inziak hi point an nei to sa atanga tuna an point thleng tura an pun na emo an kiam na emo ani India big hi soikai ta ila India hi FIFA ranking tharbera hian an din mun masa atangin paruk lain an niam ta a ranking a za som thum pathum na an chuk ta dor mai tuna hian point sang khat za som pathum point pahni an nei meka an point nei masaka tanga an kiam na hi minus som pariat point pariat pakhat ani kumsang ni somni pathum November ni somthuma FIFA ranking ti chua khan India hi za pahni na ania tichuan kumsang ni somni pathum December thla ti chua khan za pahni na ani chunzom zela tichuan huna kal zela kumsang ni somni pali alawin her chua chuan ahniam zonga kal ta zelin za som pasari na te za somni pakhat na te za somni pali na te za somni panga na te za somni pasari na te anni ta hiala tuntuma phei chuan za somthum pathum na an chuk thata dora Indian national team hian ranking lama po hian ma ason thei ta meu lawani English midfielder Liverpool captain Thin Jordan Henderson chuan Dutch club tha Ajax achua sana kumsomthum pangami hian club von line nei talovin free transfera laklu thei tur jinga atelta ani hendo hian kumsani somni pathum ni puilai khan Liverpool chua sanin Saudi club Al Ittifaq azoma ma se Saudia acham rei lo thung Dutch club Ajax panin chawna thar ama chhonani Ajax a hian kum khat le chan ve khel zuin match somnga pasaria khel mana goal khat khungin assist tum kwa anei tel club lam le ama indorin an contract nei lai ti top an rem ti ve a chumi awang chuan hendo hian Ajax achua sana thulenga chuan hendo hian achor chuana a club hlui Sunderland pan aril rung ni in tarlan ani Sunderland chuan Brighton atangin adingra an la luta kumsomni pathumi hi pawn makdre somni pakhat baka add-ons datalin an leya kumnga chung dai contract an zia pui English Premier League kai thar team hian season thara English Premier League atanga relegate lo an tum hleya English top flight khelchun zom zel thei tura anin bua saina Brighton player hi an la luta ani English Premier League club season man zo tak chia checha Nottingham Forest hian an player tha an chanbel don ni in alanga Elanga Newcastle laka an hum zo lova tuna an key player zingami Morgan Gibbs White Tottenham laka an hum zo lo le London Marveng club lian Tottenham hian Morgan Gibbs White hi a release clause pawn makdre somruk sengin an leingama Nottingham Forest tan dan thei ani lovani Morgan Gibbs White du thanna apoi moa ani hian Tottenham hi azom hrelo awangin season thara Tottenham kor a hadon ta ni in alanga medical test apal tlangani chuan ziakin contract anda ang kumsomni pangami hi Manchester City le club lian dang engemaw zatin an hel thina ma se Tottenham hian changdon ta in anin sen tam ngamna an hlotlin pui don ta ani Gibbs White in kumsani somni pani khan Wolverhampton atangin pawn makdre somni panga baka add-ons datalin Nottingham hi azoma season thum hun mangin
match za som pariat lai a khel mana goal som pariat khungin assist som ni pariat anei telani Nottingham a hian a che thada wangin anram England tan po ain lan pha ka English player Mason berte zinga mi ni mekin season thara chawna thar nen Tottenham kor hain bung thar akai don ta ani Tottenham vek hian Mohamed Kudus West Ham atangin pan maktere somnga panga sengin an la luta a kumruk dai contract zia puin kum sang ni somthum pakhat thleng dai thu an thlung ani kum somni palimi Ghanaian player tha hian West Ham a release clause pan maktere somriat panga aneya ma se a release clause aya tlemin West Ham hian an shal phal ta hlawa Tottenham hian sum an sen tlem pha London club vek West Ham hian release clause aya tlema an shal phal na chan ber chu ama Mohamed Kudus hian Tottenham panaduwa chu wangin club lamtan po a release clause a leidu tu anom si lo chuan man tlom zoka shal mai a fin thak zoka ngai ania West Ham po hian a release clause aya tlemin shal anrem tita ani Manchester City striker Thin Edin Dzeko point upahle to Marcela chol lam langai to lovin Italian club Fiorentina azoma kumsang hi somni parung ni puihun thleng dai season khat dai contract aziak Dzeko hi kumsam thum pakomi ania upahle to Marcela European top flight football khel ala thlanga kumsomli apum thlenga khel turin thu athlung ani Edin Dzeko hian season manzo tak chia khan Turkish club Fenerbahce tan khelin match somnga pathum laia khela goal somni pakhat lai khungin assist tumriat anei tela ma se kum in mei thla khan chhuwa sanin Fiorentina hi free transfer in azomta ani Arsenal chuan an la lut don ti chiang to ma se officiala an lak lu mai lo Danish midfielder Christian Norgard an la luta a kum samthum pakhat mi hi Brentford captain ani lain Paul Magdalene som panga seng tling thei turin an leya atira Paul Magdalene som in pein add-ons kaltlangin Paul Magdalene nga anin pek bel thei don ani Norgard hian Arsenal a hian kumni dai contract aziaka po sei theina tura thu an thlun tela wangin kum thum contract nei thei din huna ading telani Danish midfielder nget takin kumsang ni sompakwa khan Italian club Fiorentina atangin Brentford azoma Brentford a an game khai pa an team game lungphum poimo ani captain amben shengi na satakin ma ason puya a theina sang tak hi Mikel Arteta an tangkai pui thei in be sein squad thale zual nei tura ma alak mekna aseng lujinga atelta ani Christian Norgard hian Arsenal azom chan pakhat chu Champions League in elna khel achak wang ani thua soya aswang tua thin hi Arsenal nen apuitlin theidon ta ani Arsenal hian an midfielder langsar thin Thomas Partey an chana ani baka hian mamo huna tangkai thin Jorginho an chan tel boka chuwangin midfield lama beltu mamo in an be sei an puitlin ta a Spanish midfielder Martin Zubimendi an lak lu nuwa midfielder vek Christian Norgard an la lut leta a Mikel Arteta hian team thazok din tumin ma ala zui ta zel Arsenal hian tlar malam buk tirit zual tur player an lak lu ngei arin omboka tuna Norgard an lak lu na hian top mai an tum lo Chelsea atangin Noni Madueke an lak lu arin om hlea aman tur chungchanga Paul Magdalene somnga borin add-on stelin Arsenal le Chelsea te hi anin rem nai ti tarlan ane Madueke hi Arsenal hian lak lu ngei an duwa mimal thila pheichon kumnga dai contract ziak turin anin rem towa ma se transfer a hlotlin theina turin ma ba claim ala oma tuna andin hmuna chuan anin lalu nai ta hle heti lai hian Arsenal tan tu tam tak chuan Noni Madueke hi an du lo hlea club ho tu te hna Madueke lalu lo tura an du thu an au chua pui hial hei hian ngong anei donem ala hriat lova ma se tuna alandan chuan Arteta hian Madueke hi Arsenal kor hak tir ngei atum zel ni in alanga fans tam tak du lo na hi apal zam tlang ani nga chuan ziakin contract anda thoi tura ngai ani Arsenal kan soikai boka world record transfer siamin huama anche na hi soikai lokang Arsenal mi patim lam an tran hle lai hian an meche team lampo an tang hlea an meche team hian Liverpool meche team player poimo Olivia Smith leitumin Paul Magdalene kha transfer fee anin sengama hei hi Liverpool lampoin an pomsak ani meche footballer hian player man tamber chu Chelsea ina kumin January tha an laklu Naomi Girma ania aman hi pound nuai kwa ani meche footballer Paul Magdalene khat mantling an la om ngai lova tuni puila hian Arsenalin
om ngai lo hi om tir don ta in kum som ni mi Canadian play role thang duang tak Olivia Smith hi mecha footballer Paul Magdadoi khat mantling masaber ani don ta ani mechelam le mi palam player te man in tam hlei zia hi kan ngai tu anga yem then khatin in tluk tlan te an soya ma se in tluk tlan lam hi chu ala la le a ngai ani an manatang reng hian an kar ala zauzia afia le ome nizan khan Europa mecha football in elna sangber UEFA Women's European Championship sangni somni panga khelchun zomania group stage round thumna kheltran niin Finland le Switzerland in machona gol khat veve khungin anin ne to ka Finland he mini somsari pakwana a Natalia Kuika penalty goal manga ma an roi nu in additional time mini somkwa panina Riola Zemaili mangin Switzerland hen an suta point khat veve an lo chuak Switzerland hen hun top ma shet additional time ma an sipuran suda wang hian an din mun a him pha an tan draw result hi alu leya ram sang jok anin hlan kai thei pha ani Group A in kheldanga group leader Norway chuan Iceland goalie goal thumin an neya Norway tan hian signe gopset le Frida Manum ten goal ni veve an khung ani he matcha hin hun top don nai additional time minute samkwa palina Norway player Marit Lanin red card choin no chu ania Norway hian player tlem zokin atop an khar Norway hian group round match thuman khela chak 5 vekin goal riat an khunga goal nga choin point kwanen group leader an nia an hnoya hian point li ne Switzerland panina niin point li vek nei Finland hi pathumna an nia Iceland hian point nei talavin match thuman khela an plom 5 vek ani ti hian Norway le Switzerland te hian group round paltangin knockout round anin hlangkai ta ani zan ina hian darsom pani le chan vea arolin match ni an khel vele dona Portugal le Belgium mecha team anin machona nga Italy le Spain mecha team te anin machon don bok UEFA Women's European Championship in elna khelmeka hian Group A anin chingfelta a Group B tang hian Spain hian knockout round lu chiang toin Italy din mun ero ala chiang lova Group C a hian Sweden le Germany te hian group round paltlang fel toin anin chingfel chiang towa ram sang te hian eng position ange amoran bok don ti chau hi chinfel mabak ani Group D a hian France in point ruk nei to ma sela France hian knockout round an la lu chiang lova achan chu round hung bera hian point thum nei do Netherlands an machon do na England in point thum an nei ve boka wangin Group D a hian France England le Netherlands te hian beise an la nei vekani Women's European Championship a hian ramsom paruk anin elawangin Group Balia ati tha ram pahni theu hian knockout round quarter final atangin an kheltran ngal do na ti chuan semi final le final match ten achun zomang transfer thuleng lam kan soikai main Kylian Mbappe chungchang hi soilok te ang Kylian Mbappe hi avan duayem Mbappe hian teenager mai ani lain France club Monaco tan fakmalmol tlakina khela annuwa PSG in lonin an hoa beise phak chiang le ti chuan PSG in an lei nget maka tun thlengin teenager man tamber alani reng PSG khan Monaco atanga leinan Paul Magdadoi za somruk panga point pasari Euro paisa phechon Euro Magdadoi za somria te mewan seng ma se antiswal lova PSG club tana gol khung tamber niin tual chung footballa athaber anni zel theina konga an player poimo ani ma se Mbappe hian PSG a achoi chak Champions League no moi achoi thei lova beise nei zel ai chuan tin Champions League a champion ngunber hein elna aro puiber Real Madrid azom Real a season khat amang zo ta chia mimal statistic lama chuan a statistic a thaviau maya ma se team hlotlin na thlir ero chuan Mbappe hian Real Madrid hi a hlotlin pui lovani Mbappe an Real Madrid azom ma che in Real Madrid hi La Liga le Champions League an championa ma se Mbappe an nei nuin an champion lo ve Copa del Rey le Super Copa de España a la final match a Mbappe hian Real Madrid achak pui zawlova an tlom ve ani UEFA Super Cup le FIFA Intercontinental Cup a ero Real Madrid hi champion no moi achoi puya chu nikum sangni somni palia khan ani kumin sangni somni panga a Mbappe hian Real Madrid kor hachungin eng champion no moi ma achoi talova heti lai hian achwa santak PSG eroin Mbappe choi chak Champions League no moi kum ina an choya chu mai ni lovin in elna an khel zong chilia an champion 5 vek final match khat le Super Cup match khat khelma bak an la nei cheu boka
kumin sang hi somni panga a Mbappe hian Real Madrid ta no moi a choi mi lo lain a chua san tak a hnu chon PSG hi chuan champion no moi pali an choi to ba ka paruk choi theidin hmuna an ding me ka an club chanchina an ro pui lai ber an tong ti thei khopin team nget le mu nom an ni mek an club chanchina kum khat chungin no moi paruk an la choi ngai mi lova ma se Mbappe chua san nu an season khatna chumi puitlin theidin hmuna chuan an ding taklat maya Mbappe tan lelam zonga thlir chuan PSG a telve achak om khopin arin om malam hun chu kan soi thei bik lova ma se tu nari chuan Mbappe hi PSG atanga Real Madrid apan na hemi transfer chungchanga hi chuan avan duai ti theina lai alatam leya PSG in Champions League no moi po an choi khalta ani hi BBC na transfer thuleng atarlante soikai vele ta ila German chanchin bulian built-in tar langin German champion Bayern Munich chuan Liverpool atangin Colombian forward kumsomni pariat mi Luis Diaz laglu antuma Paul Magdalene somli pali point pasariin Liverpool nena deal na an thlen to ani Athletic in tar langin Nottingham Forest chuan Brentford striker Ian Uiza kumsomni pariat mi laglu andua ma se an deal na masa Brentford lamin an lo hnol saka Congo forward hi Paul Magdalene somnga tal lo chuan an chhuat tir phal lo ni in tarlan ani Give me sport in tar langin Liverpool chuan striker tharan dap meka Frankfurt atangin French striker kumsomni pathum mi Hugo Ekitike laglu tumin andor don Liverpool hian Uruguay forward kumsomni paruk mi Darwin Nunez an chel lo mai theya Napolin an be sei meka wangin Liverpool hian tlar hmalam hi singsak tumin ruahman na an nei mek ani heti lai hian TBR football in atarlan dan chuan Liverpool hian Hugo Ekitike baka hian Newcastle player poimo Alexander Isak an be sei tel boka an pahnih hi chuan laglu an tum lova atu emo zok hi laglu an tum don ani Portuguese chanchin buten tar langin Arsenal chuan Swedish striker kumsomni pasari mi Victor Gyökeres laglu an tum na konga anin dorna atluang tameu lo ni in tarlan ania Arsenal hian Sporting Club hi nithum chung chu an be pop talova club pahnih in kara nithum chung chu indoor na akal taloti na ani hei wang hian Victor Gyökeres hian Arsenal azom theilo na chance hi asang zualta a ngai ani Spanish chanchin buten tar langin Real Madrid chuan Xabi Alonso kai hroina hnuaia tatlum lo tak Rodrigo chelui antum lem lova achuak duni chuan achuan phal sak dona ani baka hian kumsomni pariat mi Spanish midfielder Denis Ceballos le Morocco midfielder kumsomni pangami Brahim Diaz tepo shal antum Spanish chanchin bute vekin tar langin Atletico Madrid chuan Tottenham atangin kumsomni pasarimi Argentina center back Cristiano Romero laglu antum chunzom zela tunni pui transfer kongka honchu ngei hian Spain a senglu ngei antumani heti lai hian Real Madrid point Romero hi an be sei thar vele ni in tarlan ani Guardian in tar langin Arsenal chuan England under 21 attacking midfielder Ethan Nwaneri hi contract zia tharpui ngei antuma kumsom pariat mi hi Chelsea in laglu antuma German club te point laglu antum meka ma se Arsenal hian chua phal lovin thlun nge antumani Gianluca Di Marzio tarlan danin Napoli chuan Galatasaray nen Victor Osimhen chungchanga anin dor na chu antitop lailo ka Galatasaray in andil na hi an hnol sakri chuang lova ma se thutlung na an siam ri don lovani kumsom ni parumi Osimhen hi Galatasaray hian lona an ho to nia angeta laglu tumin Napoli hi andor ani Turkish chanchin buten tar langin Fenerbahce kai shwe tu Jose Mourinho chuan Arsenal atangin Belgium forward kumsom thummi Leandro Trossard laglu atum Spanish chanchin buten tar langin Spanish club Real Betis chuan lona an ho to Brazil forward Anthony Manchester United atangin angeta lei andua an lei thei ngei po anin be sei ani Give me sport in tar langin English forward kumsom thum pariat mi club nei lova ommek Jamie Vardy hi Spanish club Valencia in laglu antum Fabrizio Romano tarlan danin Real Madrid chuan Brazilian forward Rodrigo hi tunni pui transfer kongka honlai hian achua an phal saka ma se club lam hian kumsomni palimi Brazil forward chungchanga hian ti luina an nei don lova club a acham duni point acham theyanga achuak duani point achuak theyang tin zalen angreng takin Rodrigo chungchanga hian ruahman na an siam ani Italian journalist Romano tarlan te hi soichunzom ta zelila
Chelsea forward Nicholas Jackson hi tuni puilai hian chuak theidin hmuna ading ti atar langa Arsenal hena noni Madueke Shaldon Marcela Chelsea hian tlar hmalam anin singsak mek na Nicholas Jackson hi chuang tlai chan achang ta deuh tana heiwang hian Chelsea a hian athatlum lo tial tura te po ngai niin AC Milan Italian club in laklu antum ve mek boka Chelsea hian Jackson hi aman phutok a an ngai anga dor tu anom chuan Bengkhon antumani Real Madrid John Benfica atangin Alvaro Carreras an lalu donta a left back thar an nei don ani athupungin inremna an nei to a club pahni te hi transfer fee a euro makte doi somnga velin an inrema Carreras hian season thara tang chuan Real Madrid kor hain Xabi Alonso kai thoina hnuaya indin thar mek Real Madrid a hian player poimo ani ngal po abeisei omani France club Marseille chuan Aubameyang laklu tumin ma an la meka tuna hian Arsenal player lui hi andor meka Aubameyang hin Marseille korte po hi lo hato thina Marseille hi azom le ni chuan a careera atum ni nan Marseille tan hian ain lan don ti na ani ole khatichin kha tun tuma football ti kan ngai thak thei chin chu nile photro se